Neko Kikuyu podcast. Kwina adodona makiwa huko nenda-ini atiriri. Ati impeachment ino ni guthakirwo turathakirwo. Na kwina adodona makiwa guti kundu Gachagua arathie ni muthako mabangite makienda kuhingia maundu mao. Uhoro wa NHF irienda no igwa andu makiaria tha ici. Uhoro wa ndani ringi tha ici niguo ngirimiti cirekiranirwo. You never know. Tha ici ati impeachment ya iguru. But reke tucoke mwena uria wa impeachment. Undu uyu ni maketie President Ruto. If at all serious ko impeach Gachagua, of which from my side ni ndona serious, mi naona wako serious na ikitu yako impeach Gachagua. Matigire ki undu oro uguo because they know nikira affect na nikira affect Kenya as a whole. Tondu ko impeach deputy president tikaundu kanini. Neta andu mabia motion ya ku impeach president thaici inaweza kuwa kitu kubwa. So ona ku impeach deputy president tikaundu kanini. Si vile watu wanafikiria. Tondu undu ucio ni kurehe instability. Na instability no egoka atia? Egoka tondu ona appoint mundu ungi no ikurehe thina. Because he will not appoint an angel. Undu uria urumirire President Ruto, I think, aratestigi waters korora uriku wa mai hario kinyete. Na undu uyu it really flopped. Ikitu ilimwangukia vibaya sana. Let's be honest. Impeachment motion ino higo erarehirwo igetha andu mamithikiririe. Kana andu kana higo erarehirwo andu masaini. It turned against William Samoei Arap Ruto, especially on social media. Tondu guku andu maruga atiriri kufa dereva kufa makaga ate mufuto urutagwo hamwe ate maruga atiriri wada ya deruku irutanagirio hamwe na mufuto kufa dereva kufa makanga. Hena mundu ndona akiuga atiriri ndungiruta thurwa ya thainie utautete mufuto first utwae trouser egetha ucoke urute ke thurwa ya thainie. Ogiruta te thurwa ya thaini wena mufuto. Tell me. Kuva makanga, kuva dereva. Undu uyu othiete ona Rift Valley kuria president aumete. Tony Bomet and other parts of Rift Valley. Marauga kuva dereva, kuva makanga. Na makoria president atiriri na no warorero wao. Niki Gachagua ekete. Akone uthie thi hamwe. One thing niki undu uyu urokire ura flop niki undu uyu uhanite it's like it has turned against William Samoei Arap Ruto. Why has it turned against William Samoei Arap Ruto? Niki ni maundu mariekete na kuhinyereria andu. Economy iko mbaya. As we speak maundu Mashukuru University model inaumiza watu mbaya kuruka. NHF raishi uriona ule mzee alikuwa analia. Mudhuri arariraga athiete dialysis. I really felt bad. Rita dialysis, arari hagiro ni NHF, ari dialysis na sha. Higo na kwagarwo uhoro wa sha, akerwo utie ndigimurihira, ayotio ngirinyanya. No kuinuka ara inukire. Rona ikonoka uguo aga gwiko dialysis agi agwiko hideta enene. No igwa mundu ni athie. Mundu maingi maria project iria iria andu gutire. Mundu maria iria mama mboga, watu wa boda boda, watu hapa chini, bottom up. And that's why it turned against him. Nakurete katerere uko na daini. Muthenya wira nikuretirio crisis meeting. Na uhoro wa giteri naguo ni uretirio muno. Crisis meeting na marore uhoro wa ugiteri. Undu uyu wi ho tha ici no rehe haro gatagati ka nduriri. Ti uhoro muhuthu. Ti kaundu kanini ni undu murito. Andu marakoera ge kahutho uguo no ni undu murito muno. MPs aige ale ma support motion ino aige ni ona kuria constituency yao matiredo matirathie kuria Bomas nitronire atongoria make insight adu kuhura Kibaso Morara. We saw it na turaigwa era tia kiuga atiriri piga yeye Kajwang onake ni atekire part
thini wa maundu macio ma happen kuria Bomas. So udoyo ni kuonania ni urarehe haro na instability thini wa bururi wa Kenya. As we speak now, digweciria foreigners aingĩ mego Kenya kuringana na uria kuri temperatures. Most foreigners ni kuthima rathi tondu kundu kwina instability, foreigners matiendaga muno gukome kuu igetha gikiripuka mundu akorwe kwao itikaripuke mekwene. I think by Tuesday maundu magakome maingi. Tuesday Deputy President Rigathi Gachagua nierirwo aumire before bunge, before rekie motion ya kumu impeach. Kiuria kinene atiriri ni akaumira bunge muthenya wa Tuesday, ni agathie bunge tondu erirwo athie bunge on Tuesday kamwira a bunge mendete na motion wa kumu impeach. Mana mu impeach bunge ugathie atia tondu uhoro ucio no ngina ugathie Senate. Kamwira Senate mamekete decision yao. Undu fani Mashujaa ni gakorwo ikinyete mweri wa 10 date 20 ya Mashujaa kwi tariki 10 yerirwo oneke ndiarikana uri itagwo na date 20 no iko ikinyete. Mathi kuria magathie Deputy President ito jina akaheo kamero kana Deputy President ni agathie kiria magogona macio magi bururi ni agathie na nathie anaheo microphone akauga atia. People are waiting todo bugeti ya mwisho. Senate nio makamua, Senate nio mena udoe wothe. Mashujaa Deputy President ananeo kamero akauga atia neno ya detain ni national ni udo national kana magogona magi bururi akauga atia. But for now President negiretie mai undu uyu ukite ukamugaruruka ti uria areshiragia. Maundu ti mega na ground ndiri mwena wake. Areshiragia ni kuhura Gachagua kumenithia Gikuyu, kuhura Gachagua ni kumenithia Gikuyu, but it has worked against. Kuhura Gachagua ti kuhura Gachagua nyiki ni kumenithia Mugikuyu na mwagiru monyite uguo. Kuhura Gachagua ni kumenithia Mugikuyu. Rĩcio mũgũmagĩrwo kũnyita kumenithia Mugikuyu, ageria kumenithia Mugikuyu, but it has flopped. Riu egutumira strategy iriku niegeretie kugayania Mount Kenya. Atongoria ni magayukanite no Mount Kenya andu Wanjiku me block me kindu kimwe. Things are not going as he thought. Maundu yamemchamukia asia go Mount Kenya. No, it has flopped. Mwalimu anyamaiko woko ni kwa podcast. This is what it is. Kukia kinya 2027 mwandu megukoma garukite maingi muno, but let's wait and see. God bless you guys.